Don't call abo wo Coastal Television do the get ani 514 channel 54 you go TV do Damara channel 22 yes entedu edne center gasons on the guitar boxing adishimamba Coastal Television don't call kasebo na bre ayamechafa na medebra hume na yenhwe nsama obidi numu akwetini bie bronya afidida ya afido sonkwa nkwofu denti CAF eno yin Coastal Television nye nananoma wowo oye duakwer meche abakam ahemboboy eno anye kakomdo antem akwekedi burenyen na wode namapi akaya doye damara na yaboko oye amasma na yakohwe enuanom adepamofo meche Tailors and Dressmakers Association wonen kabom iku a wapa wontaman na nahemba awa amasma odinsam atogwa eboko yakohwe nsama okani bi damara so brenya afidide ya numara na oye Anansi Education wono so wogina do na mbuku ahorowa adesuafo benye wo secondary school enye oye wono provisions no wono so wode ama hon ebusua yi na nsam bi aka na nwabere medebo so wodon kwekasebo wo Coastal Television do asida papa bi owa yete mama National Petroleum Authority NPA also use gas damara so na emphasize medicine gift shop also tade na charge damara na asida bi so nkoma NPA National Petroleum Authority asida bi so nkoma King of the Universe the King Kong wa blending materials unada we mara na we so masen mamede don kro kasebo medebra homin aba from kitikeku ASORBA KOFI ESSUMAN afi yanje brana yanje nsam no munchechirem bronya afidida wode awo ajenkwa Christ na eko oye Christensum numa oye afidida sonkwa benido a nkofo ka ya doye wachade usande brawo ajenkwa Christ enyansafo ba sebi wode wona chade kwesika ena onye eduhwam ena oye egudipi a wode kwa kase oye ajenkwa Christ aboduma ba wa wonen oninti ama bronya afidida no duda da wo fada de chate de ebusia onpe Christopher won kra osana Bible no mpaka de nhira wo omam sinoje nti de biala de baman na wo so wo de ori okufa wo bebi a wo cheche wo do to wo na Coastal Television mpemfa wada no mechesi wo oye owura ye gifti nyomi ena onye na ebusiafo nye edwumoku a won so won sedi meche CAF meche Central Alumni Foundation da mukume wakaka wonan sade na wada kaya adoye wo antem a owo gwa ha wo fi antem no wo ba no ma wo kwa duakwer mekere abakam ahemboboy fishing community kwahwe wo so de wono so wode da uhien bi boko akama won na wa bande wo antem no no ye seyisini sinima wa antem no na oye bebia watu oye orphanage home mofroma wonyi enyidado wa mahon enyidado wa mahon bebi watena kapembra sebwa obeyudu wumpenyu obodo obeye mpenyfa wankasa obobo hono bra na abra Mrs gift nyomi odi edomanyum na wada adechada otrem kama antem school for mofroma enonye adesha wowo community mu no eno ye enyije pa osande wanda ndwene de wono so achedo otremi wonsa busombi na mpo sa bande maame ntase papa ntasa o mpeifu no webu de so amanda no da bra atasefo oluto no bafon na ewewu no baso otonkwanche na olite bipa ntenuanemi oya wono de ahonwo mu ara owura ye gift nyomi onye na ebusuafo akeda madoye wodi amahon na yefi oye antem kupemu oye abekam ahemboboy fishing